Vele Iindaba sithokozile lochane ekhaya akhe sicala ubujamo bezulu sibona lapha ke umoya omakhaza uletha lapha ke ubujamo ukuthi kulindeleke izulu nge60% fikele lapha endaweni zabogqeberha nawuthi uyakhuphuka nendawo namkhana nenaga yeSouth Africa lifika lapha ke kwaZulu Natal lithi 30% izulu ke sicale ukuthi ngakhani kunjani ke kusasa sibona kodwa izulu amathuba ayancipha kilezi ndawo athi nge30% ukuthi ke lapha ke kodwa kwaZulu Natal aqinaqine nge60% asiyocala ukuthi kunjani kusasa sithola lapha ke isilemukiso somoya namandla kileza ndawo ke zetshingalanga nenaga yeSouth Africa eligwini kusasa ke godu isilemukiso siragela phambili ngomoya namandla ukuthi lapha ke endaweni zabo Uppington siboneke ukuthi neseleliso somlilo wamahlathi ke siboneke ukuthi ubujamo bokuchisa khona bunjani na ubusika bonakala ngathi buyile godu sibona lapha ke isifunda sangale ngeGauteng sipholile endaweni eziningi kufuthumele ePitori eBronkhospruit kufuthumele nge24 lapha kubo Carletonville nge25 asiyocala ukuthi injani ke yona ke iLimpopo ifuthumele endaweni eziningi boliphalale nge28 Musina 25 kuthi lapha ke kubo Phalaburwa kuphole nge20 degrees Celsius impumalanga yona sibona lapha ke inezudlwana elilindelekile kwendaweni ezinengana kumakhaze Emelo kumakhaze Caroline nalapha ke kubo Ladenburg abantu bambathe bafuthumele nesikhukhuza ipholile nge23 iKwaZulu Natal sayibona ke ukuthi makhaza khudlwana lapha eKokstad ePietermaritzburg kumakhaza nge15 nalapha kubo Vryheid kuthi lapha ke endaweni zabo Durban kupholile khona ngabo 18 siyocala lapha iPumalanga Kapa ukuthi yona injani na lapha eSomerset East kumakhaza ngokuhamba kwesikhathi ke sabona ke ukuthi kukhona lapha ke nesnow esingatholakala ke lezo ndawo lapha bomthatha nge15 abantu bambathe bafuthumele endaweni yangale ngeEastern Cape Western Cape sayibona ke ipholile endaweni eziningi futhumele lapha ke kubo Vredendal kuthi lapha endaweni zabo George nakhona ngathi kuzakufanele ukuthi abantu bambathe nge15 sayibona ke iNorthern Cape lapha ke kubo Carnarvon lithoma limakhaza kodwa nangokuhamba kwesikhathi lipholile nalapha ke kuboda kumakhaza ke pheze imini yokana iUppington yona ke ifuthumele nge24 iFreystata yona imakhaza ekseni ngokuhamba kwesikhathi ke kodwa na ke iyafuthumala lapha kubo